Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2025 mu karere ka Kicukiro habereye impanuka ikomeye. Ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Ni imodoka yavaga mu muhanda wa Kicukiro Nyanza werekeza hano ku kiraro Kicukiro n'ubundi. Iyi modoka ikaba yari itwaye ibikomoka kuri peteroli, benshi bari kuvuga ko ari essence. Iyi modoka bivugwa ko igonze imodoka zigera kuri 6 ndetse na moto 11, nubwo hatari hamenyekana abakomeretse cyangwa se ngo basige ubuzima. Polisi yakomeje gutanga ubutabazi ndetse n'inzego z'ubuzima zitabarira ku gihe. Ndi mugabo Ndekwereje Mr Muhanzi, umunyamakuru wanyu. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2025 mu karere ka Kicukiro habereye impanuka ikomeye. Ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Ni imodoka yavaga mu muhanda wa Kicukiro Nyanza werekeza hano ku kiraro Kicukiro n'ubundi. Iyi modoka ikaba yari itwaye ibikomoka kuri peteroli, benshi bari kuvuga ko ari essence. Iyi modoka bivugwa ko igonze imodoka zigera kuri 6 ndetse na moto 11, nubwo hatari hamenyekana abakomeretse cyangwa se ngo basige ubuzima. Polisi yakomeje gutanga ubutabazi ndetse n'inzego z'ubuzima zitabarira ku gihe. Ndi mugabo Ndekwereje Mr Muhanzi, umunyamakuru wanyu.